ابھی ہم کھا رہے ہیں کھدر، اس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں کھدر، ٹمیٹو جوس یا وزی کوتا تراؤن سوری تراوا شمع اس برونہ زیادہ زالان 4-5 دن لائٹ نہیں تھی، یہ اچھی طرح فٹ نہیں ہوتا ہے اس کو، تو دیکھیں گے لوگ سترہ یا لاکرس ہے گائز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آئی ہوپ کہ جگرمین آسن سلم ٹھیک، ویلکم بیک اگین، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، چینل پہ اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ الحمدللہ میری یوٹیوب چینل پر 60 کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوئے اور انسٹاگرام پر 30 کے فالوورز کمپلیٹ ہوئے اور فیس بک پر 136 کے فالوورز کمپلیٹ ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کے بعد آپ دوستوں کا، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا، شکریہ، خدا صوب تھنو سلامت، آئی ہوپ آپ آگے ایسے سپورٹ کرتے رہو گے، انشاءاللہ یوٹیوب چینل پر 100 کے یعنی 1 لاکھ انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہوں گے، ویٹنگ فار 1 لاکھ سبسکرائبرز آن یوٹیوب، انشاءاللہ جلدی ہوں گے، آپ لوگوں کا سپورٹ ہونا چاہیے، باقی 1 لاکھ کون سی بڑی بات ہے، یوتہ تھی میں آج چھو کران سپورٹ، امید چھم تھی تھیو ہمیشہ ایتھا بڑی سپورٹ جاری۔ باقی آپ باہر کا ویو چیک کر سکتے ہو، موسم بھی آج کافی بڑھیا سا ہے گائز، ایک چیز سے ہم کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، تقریباً 5-6 دن سے ہمارے ایریا میں لائٹ نہیں آئی، تو کیا ہی کر سکتے ہیں، لگتا ہے آج لائٹ آئے گی، ابھی مجھے جانا ہے جی بہن کے گھر، آج کافی دنوں کے بعد بہن کے گھر جانا ہے، کل میرا ایگزام بھی ہے کالج میں، چونکہ تشو پائی پت میں ایک ریت پہ بہ کران کیور سکن پروڈکٹ یوز، یت مز ہیکو تھی وچھت فیس واش، ملٹی ایکٹیو کریکٹر، ہائڈرا جل، سیرامائڈ کیئر کریم، واریاہ ٲسۍ مےٚ کومنٹ کران راشک بھائی یہ کت پٲٹھۍ چھِ کران ورک، یہ چھا کران ورک، امہِ سۭتۍ چھا یِوان کینٛہہ چینجز، آز ہیٚکِو تُہۍ میٲنِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ، گۄڈنیتھ ٲسۍ مےٚ ڈارک سرکلز، پمپلز ٲسۍ مےٚ، ایگنیز ٲسۍ، آز چھِ لٔگۍ مٕتۍ تِم تھوڑا بہت ٹھیٖک گژھنہِ، چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُو پاے اگر اکھ انسان کانٛہہ تہِ قدم تُلہِ اکی ساتہٕ چھِنہٕ ہیٚچھان کینٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ جم کرنہِ چھِ گژھان، اَسہِ ما یِمو گۄڈنِکہِ دۄہ باڈی بنٲوِتھ، تتھ چھِ تھوڑا بہت ٹایم لگان، 5 رٮ۪تھ 6 رٮ۪تھ چھِ لگان، اِتھے پٲٹھۍ چھِنہٕ یہِ اکی ساتہٕ کران کٲم کینٛہہ، تھوڑا تھوڑا چھِ یِوان چینج، وارٕ وارٕ چھِ یِوان چینج، بیٚیہِ چھُس بہٕ کران فیل مےٚ چھِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ لٔجمٕژ سموٗتھنٮ۪س یِنۍ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، بیٚیہِ اکھ چیٖز، صرف پروڈکٹ لگاونہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ بُتھ ٹھیٖک کینٛہہ، یِم چھِ ڈایٹہِ کِس بارس منٛز تہِ ونان، یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس کھٮ۪وان اصل پٲٹھۍ دۄہس فروٹس، بیٚیہِ چھُس چٮ۪وان تریش 2 پٮ۪ٹھ 3 لیٹر، بیٚیہِ چھُس بہٕ کھٮ۪وان اصل پٲٹھۍ ویجِٹیبلز، بیٚیہِ چھِ واریاہ کران کومنٹ راسک بھائی یہ کٹ کۭتِس چھِ پیوان، اتھ چھِ ساروی کھۄتہٕ لو پرایز 1499 یعنی 1499، تِم ہیوٚر تہِ چھِ اتھ پرایز، اتھ چھِ واریاہ کٹ یِوان، اکھ کٹ ہیٚکو أسۍ أکِس رٮ۪تس اصل پٲٹھۍ یوٗز کٔرِتھ، پتہٕ اگر تۄہہِ واریاہ چینجز چھُو ضروٗرت، بیٹر چینجز چھُو تۄہہِ ضروٗرت بٕتھِس پٮ۪ٹھ، تتھ خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ باقٕے کٹ تہِ آرڈر کٔرِتھ، واریاہ چھِ کران کومنٹ راسک بھائی أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو یہِ ایپ ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ، کیوٗ آر سکن ایپ، یہِ ہیٚکِو تُہۍ پلے سٹورس پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِتھ ڈاوُن لوڈ، ایپ سٹورس پٮ۪ٹھ تہِ، یُتھُے تُہۍ یہِ ایپ ڈاوُن لوڈ کٔرِو تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ پنُن نمبر دیُن EOTP اصل پٲٹھۍ، پتہٕ چھُو تۄہہِ پنُن جنڈر کرُن سلیکٹ، میل یا کِنہٕ فیمیل، پتہٕ یِنو تۄہہِ 2 آپشن، تۄہہِ چھُوا مستس پرابلم کِنہٕ تۄہہِ چھُو بٕتھِس منٛز پرابلم، یتھ منٛز تۄہہِ پرابلم آسیو تُہۍ کٔرِو سلیکٹ سُہ چیٖز، سپوز مےٚ کوٚر بٕتھیُک سلیکٹ، مےٚ چھِ بٕتھِس منٛز پرابلم، تمہِ پتہٕ پرژھیو تۄہہِ ڈاکٹر کینٛہہ کوسچن، تُہۍ کُس صابن چھُو یوٗز کران، تُہۍ کُس شمپوٗ چھُو یوٗز کران، تمہِ پتہٕ گژھِ AI طرفہٕ اکھ سکین اوپن، سُہ کرِ تُہُنٛد بُتھ اصل پٲٹھۍ سکین، برٛونٛہہ کِنۍ تہِ پتہٕ کرِ سۄ سایڈس تہِ سکین گٔژھِتھ وٕچھ ڈاکٹر تُہنٛدِس بٕتھِس منٛز کُس پرابلم چھِ، تمی آیہِ دِیو سُہ تۄہہِ دوا، آن لاین چھِ آسان ڈاکٹر، فری آف کاسٹ، ہوم ڈیلؤری تہِ چھِ فری، باقی اگر تُہۍ میون کوپن کوڈ کٔرِو یوٗز راسک 100 تۄہہِ میلیو اصل خاصا ڈسکاونٹ، تۄہہِ ہاوو بہٕ یِم پروڈکٹ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پیوان یوٗز کرٕنۍ، بھائی چلو ذرا بھائی دکھاؤ چہرہ بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ لگایا تھا میں نے فیس واش، اب ہم لگائیں گے ہائڈرا جل، اس سے سکن سموتھ ہوتی ہے، تو جی گائز آج کے ولاگ میں کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے، تو کرتے ہیں جی آج کا پیارا سا ولاگ سٹارٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ممی بنے رہے، فی الحال میں گھر سے نکل چکا ہوں، مجھے جانا ہے جی بہن کے گھر، تو گائز ابھی میں پہنچا بہن کے گھر،
मेरे साथ है मेरा फ्रेंड। कैसे हो भाई? भाई वीडियो में नहीं आना चाहता है क्योंकि इसको कुछ प्रॉब्लम है, वो हम नहीं बता सकते हैं। बाकी अभी हम खा रहे हैं खदर, इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं खदर। मज़ा कैसा है भाई? अच्छी है। अगर आप में से किसी ने खाई है कमेंट करके ज़रूर बताना। खदर, इसको अलग ही टेस्ट आता है। खदरी, खदरी उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? खदरी, आई डोंट नो। ऐसे न पाई कि उर्दू पर क्या शत वनान। इसके बाद हमें कुछ काम है। बाकी आप यहाँ का आउटसाइड व्यू भी देख सकते हो, बाहर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। तो गाइस फिलहाल मैं यहाँ से वापस निकला, हमारे एरिया से ज़्यादा यहाँ बर्फ़ है, यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है। बहन के घर में इसीलिए गया था क्योंकि मुझे हिबा जान के लिए कुछ कपड़े लेने थे। अभी मुझे जाना है मार्केट, वहाँ से मुझे घर के लिए कुछ लेना है। चलो मिलते हैं आपसे आगे। मेरे साथ और एक बंदा था, हमने किया फोटोशूट। अभी मैं चल रहा हूँ घर के ओर। आज मैं घर में खुद मुर्गा पकाऊंगा, देखेंगे मुझे आएगा मुर्गा पकाना या नहीं। मम्मी भी थोड़ी सी हेल्प करेगी। और एक बात, मेरी YouTube चैनल पर 60 के सब्सक्राइबर्स हुए। आप गेस कर सकते हो मेरी YouTube चैनल पर 100 के कब होंगे, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स कब होंगे, कितना टाइम लगेगा। जिसका आंसर ठीक होगा इंशाल्लाह उसको मैं 100 के पर स्पेशल गिफ्ट दूंगा, काफी बढ़िया गिफ्ट होगा। तो करो गेस कमेंट करके। तो गाइज अभी मैं पहुंचा घर, ये है जी हिबा जान के लिए शर्ट। हिबू, हिबू ये लागो सबो भाई, ये लगे मिस चौपकल 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 चौपकल। वेट वेट हिबू, ये अच्छी तरह फिट नहीं होता है इसको, तो देखेंगे। लोग सतरा या लाक्रस। हिबू, 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 हिबूस क्या लगोग, हिबूस क्या लगोग, योकन वुश, योकन वुश। तो गाइस मुर्गा मैंने लगाया पानी में, कशीर पट वनान अच दिन पाक। इसमें फिलहाल हम तेल डालेंगे। बस 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 बस, अब ठीक है। गैस से जोल, 4 दिन से लाइट नहीं थी, इससे फिर काम चलाना पड़ा। अच कशीर पट वनान शम्मा, इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। शम्मा इस ब्रोह ज्यादा जालान, 4-5 दिन लाइट नहीं थी, फिर इसी से जुगाड़ा करना पड़ा। बाकी अबा जान भी थोड़ी सी हेल्प करेगा। अबा जान अभी प्याज काट रहा है। ये क्या है? गरम मसाला, मसाल और ये मसाला मसाला। तो ये है जी प्याज, बेश रोहन सज। यहाँ पे है हीटर पे मुर्गा, ये असल पट गुमुत बॉयल। अब हम इसको निकालेंगे। मम्मी ठीक शायद लाओ यहाँ। फिलहाल दगो इस रोहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिया दगुन कि थोड़ा बहुत छ। ये देखो जी रोहन। मम्मी टमाटर जूस कहाँ पर है? हेर। चलो पहले मैं वही लाता हूँ टमाटर जूस। थोमो तेमो हेर सुचनो वोल मोती नहीं कोई। अभी है रात का टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है टमाटर जूस का तच? ये है जी टमेटो जूस। अगर आपको याद होगा या आप मेरे व्लॉग्स डेली देखते होंगे, तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने निकाल के लाया था टमेटो जूस। ऑयल भी आ चुका है, इसमें अब हम डालेंगे चिकन। छक वारिया ज्यादा यवान।
یہ ٹھیک 11 minutes later. تو گائز ہمارا سارا مرغا فرائی ہو چکا ہے. اب ہم ڈالیں گے تیل میں پیاز. رون تشا تراؤن کن گنس تراؤن گنڈائی گنس گنڈائی تراؤن. پیاز فرائی ہو چکے ہیں. اب ہم ڈالیں گے اس میں کچھ مسالے. ٹمیٹو جوس یا ویزی کوتا تراؤن سونی تراوا. ماشاء اللہ ٹیسٹ کافی بڑھیا ہوگا. اب ہم اس میں ڈالیں گے مرغا. او ماشاء اللہ اس کو کریں گے مکس. اس کا ٹیسٹ کافی بڑھیا ہوگا. چکن بھی میں نے پکایا لیکن ایک چیز بچس مگر کل تھی ونان کل کیا چھک ژٕ چکن وتھ روٹی. اور کون سی روٹی یتھ ونان کٲشِر پٲٹھۍ بٲگِر کھنہِ. اگر گرد آسے وہ چلے گا, لواس آسے شرمال وغیرہ تم چلہن. میں نے یہی جگاڑ کیا تو باقی فی الحال دیکھیں گے ٹیسٹ. ٹیسٹ بہت بڑھیا ہے لیکن برگر کھانے کے ساتھ تھوڑا عجیب فیل ہو رہا ہے. باقی آج کا ولاگ یہی اینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کرنا, یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا. فی امان اللہ.